L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ammetta li kellu informazzjoni sensittiva fuq in-negozjant Jorgen Fenech u li ġiel l-lit il-leminija tiegħu u ex-Chief of Staff Keith Schembri sabiex iċempillu dakinhar illi allegatament kien ser jaħrab mill-Marina ta' Portomaso. F'kummenti li Times Muscat sostna li fil-lejl ta' bejn it-19 u l-20 ta' Novembru li għadda u ċempel il-Schembri u talbu sabiex jara li Fenech ma jaħrabx. Madankollu farfara bil-istqar li m'għandux idea x'kien id-diskors f'dik it-telefonata bejn Jorgen Fenech u Keith Schembri. Kienet waslet l-informazzjoni, ġiet ikkorroborata minn diversi sorsi u awtoritajiet illi seta kien hemm dal-allontanament. Imma nafx eżatt m'għandix it-transkript ta' dak li qal Keith fil-qorti dwar kif he relayed the message. Fil-waqt li Muscat ma żvelax minn ġab l-informazzjoni li Jorgen Fenech, suspettat bl-involviment tiegħu fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, potenzjalment kien ser jaħrab fis-sija bikrin ta' filgħodu, l-eks mexxej Laburista stqarr illi kien huwa stess illi informa lill-Forzi Armati ta' Malta b'dak illi kien qed jiġri. Ħadd il-miżuri li emment li kelli nieħu li huma dokumentati, inkluż ma' diversi awtoritajiet, inkluż mal-Armata fejn intervenejt jien personalment. Muscat għamel dawn id-dikjarazzjonijiet wara li aktar kmieni din il-ġimgħa fix-xhieda tiegħu fil-qorti Keith Schembri ammetta li ċempel lil Jorgen Fenech ftit qabel ma seħħ l-arrest u stqarr li b'dan kollu kien informah Joseph Muscat. Muscat irreżenja minn Prim Ministru lura f'Jannar kawża tal-pressjoni qawwija mill-Partit Nazzjonalista u s-soċjetà ċivili, madankollu xorta waħda għadu jagħti l-konsulenzi lil Prim Ministru attwali Robert Abela.